Sarura Kids. Hi friends, how you doing? Yeah. I'm Trymore. What's your name? Thanks for coming to play with me today. Today we are going to learn about a really cool thing. Sinking and floating. If you put something in water and it stays on top, then it is floating. But if you put something in water and it goes down to the bottom, then it is sinking. Do you know how to say floating and sinking in Shona? Can you say Kuyangarara? Well done. That means floating. And can you say Kunyura? Well done. That means sinking. Now that you know how to say Kuyangarara and Kunyura, let's go for a walk and find some things that are floating and sinking. Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura. Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura. Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura. Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura, Kunyura, Kuyangarara Kunyura. Hona shizhairo. Shizhairo riri kuyangarara here kana kuti riri kunyura. Hongo, shizhairo riri kuyangarara. Hona muso uyu. Muso uyu uri kuyangarara here kana kuti uri kunyura. Hongo, muso uyu uri kunyura. Hona dadairo. Dadairo riri kuyangarara here kana kuti riri kunyura. Hongo, dadairo riri kuyangarara. Hona ranjisi iro. Ranjisi iro riri kuyangarara here kana kuti riri kunyura. Hongo, ranjisi iro riri kuyangarara. Hona submarine iyo. Submarine iyo iri kuyangarara here kana kuti iri kunyura. Hongo, submarine iyo iri kunyura. Hona chindori chesimbi ichi. Chindori ichi chiri kuyangarara here kana kuti chiri kunyura.
hongu. Chindori ichi chiri kunyura. So friends, what did we learn today? We learned that Kuyangarara means floating. We also learned that Kunyura means sinking. We also saw things around us that are floating or sinking. Can you remember the floating things that we saw? We saw a floating leaf. We also saw a floating duck. The last floating thing that we saw was a floating orange. Do you remember the sinking things that we saw today? We saw a sinking coin. We also saw a sinking submarine. The last thing that we saw was a sinking metal ring. We love discovering floating and sinking things with you. Why don't you look around you today? What floating and sinking things can you find? Thanks for watching, friends. I'll see you again next time when we will be learning about over and under. Don't forget to like this video and subscribe to Sarura Kids so you get notified of our latest videos. See you later.